sure this is one of the best facilities I have visited in my time going around Europe, and I am sure in the years ahead it will be a fantastic investment which will help produce young players for the Serbian national team of the future. Ovo što je napravljeno je, rekao bih, san svih generacija fudbalskih radnika u posljednjih 50 godina. Imamo jedan velelepan sportski centar za koji su naši strani gosti već do sada izrazili divljenje. Ovdje će, što se sudija tiče, biti njihova baza, mesto gdje će od prvih svojih koraka biti u poziciji da se upoznaju sa svim najnovijim stremljenjima, sa novim instrukcijama, sa novim pravilima. Moći će da se održavaju seminari, moći će da se održavaju kursevi, škole. Ja očekujem da će u narednom periodu srpsko suđenje imati vrlo vidljivu korist od svega ovoga što je ovdje napravljeno.